Prabu mawacana rare duaning kadyasa punika daging atur kipatih pande swarya ngeri kalaning punika gelis raris ida sang Prabu Keswarya dalo gelis kawentenani dane mawacana ring kipatih pande swarya Patik anu paman patih pande swarya kanake buku paman tua kisaja nyan paman pinak ketaping wijang gelahe nyan paman ini dijaga pati dapat ngajani dene pianake paman pande swarya nyenenake buku paman ada pesan yang paman ngahan matan sang saya ini jangan depan pianak paman ini dipuli ngireng anake buku lah lautang paman jane paman pinak ketabeng wijah gelahe nyenenake buku paman suwireh akitu nyen pinak ke aturan paman marpe kapining gelah nah anidani lautang paman mepamit ulih dipuli ke pati Tuaning karyasa punika daging perenceh pangenikan anak yaku nasane mangkin kipatih pande swarya gelis biakti kawentenani dane mepami pamamit kipatih pande swarya duk punika wantah mewali kawentenanipune ring parang kepatangan. Santai.